Kaseng New Tribute Council HYC hapo kajilam jong Presiden Rangba uba Robert John Karjarin nekasi kilalay ban pensno ya kajing persya ya kajing penbay kabathama jong kasorkar jela halor ka reservation policy kasorkar kabakala ajing menjur hakashipo terik jemang araja arpuar kabakilale hadien kajing sya hukum haka Meghalaya High Court bandon ya ka roster system lan ya ka thublum kerteng yakin nong tre sorkar katkum kislam trekam jongki Hakani kasi ke HYC kalalay bani kendo yu sembut mitrang ba kajalau ba perstuan tensong haka bayde bat kawai kabenta ka point F kabala kado halo kabha tungkam haki district kumya ki post grade 3 bat grade 4 lengba ka DSC kabala pediang ba kabha kanlong prapo persen ya ki try district hapo kajala haba kran siglar pathai kubor uba Robert Jun ulong ki persya namar ka e kabaki pinwandur kanwan rajing e ya kajai benriu khasi jantia namar kumbolong menta ki khasi jantia ki duna ban long try jaka hari lom garu ba hari khasi jentia ki jai benri goro ha ka jinglong trai ni nong song snong kilabun bat pandala bha la sai klempem ka jingyo kam ki khasi ki jentia kan long bai saupo bat ki garo kina liang jong ni khaseng hadin ba kumba pitip hadin jong ba ka Meghalaya High Court berom kala penmi ya ka kumba nomla ban pentrikam ya ga resolution policy da kamdan ka roster kabumbut ka habdan ka roster bat kelani kata ka boy lum kerteng lani ka thop lum kerteng ikinong teri jong sarkar bat katkum ki jep nriu ko bagidon la di khasi jentia lani order sti bat ki general bat da kata ka roster sapan rekam ya ka government policy sapan rekam ya ka Meghalaya reservation policy ti hadin bami ka tu ba rai jong High Court ka sarkar ka jongi ka penmi ya ka wi ka office memorandum balami ha ka shipotrik mi araja apa namta ban batai kumlo and prepare ko roster but hakanu hukum en le haba pentrikam ya ka reservation policy ha ki department repair ha ki directorate repair berkumjuru ha ki district level but ki sub divisional level ka benta ka ba kham komsan ka ba penlong yangi ka seng ban wan kendu ya u deputy chief minister menta ka singi kolong ya kan ka point F jong kani ka office mo berdom ka balami o manai me jong tau sendem hakani ka point F ka code ia kata ka benta jong ka reservation policy ka baladan nadu sendem nyokuat but kani ka benta pat kami usnem nyokulai hakani ka benta ki ongba ya kini ki post ki badan ha ki district level lani sub divisional level ki bomdan ka jing transfer nakawai ka district chakawai ka district ka bombut kitu ki post ki ba kita ki post grade 3 lani grade 4 kiba recruit dah ke DSC lani dah kitu ki department ki badan hang tu ka district ki ong bah jaka apa kandan 40 kasi 40 garo jadi be bandan ke kompan 80 komut ha garo hil ke di ban ki garo ki ban yo 80 ha kasi jente hil ki kasi ki de ban kasi jentia ki de ban yo 80 ya kata ngi biang nomor kadi belong hikunta satai umatyo garo eti shane ngide bunyo mangi henry ka problem ka badan hakani ka office memorandum but kani ka problem ka exist haka original reservation policy kalong bakidan article ki clause ki rider kawai ki rider ki ongba ya kata ka jinglong eti shate but eti shane kalong first preference should be given to the permanent resident of district ka baar pat kalong ba kata ka 80% sya garo kinyo ki garo tangla dom don khasi jentia ba apply but ke 80% ha khasi jentia hil kan long tangla dom don garo ba apply tila da ki kenya ke jinglong da jingman jong ki district ha Meghalaya kuma hitep ki khasi permanent resident ha garo hil duna garo permanent resident ha khasi hil de kilak don tapi keren ya garo boy district west kasil south west kasil east kasil kano ka garo resident kibri permanent resident kilajan poi ni kila tinalor kata ko ong ba tangla da mo apply nginyo eti lani tangla da omdan ba apply kasi sya garo ki garo kanyo eti kata kalau obvious ki garo sandi ki di permanent resident jo district jo ngi kin apply kom ngi satai tingim de ki permanent resident tingin apply ka the end of the day the result kalau ba garo hil eti kinyo garo ngi sene pat hakasam 40 kata dia jingman akan ini kada lawan ka roster la pentrikam ya ka roster along with the policy lada ngi keren ya kata jing bom apply ba jing bom apply but the pinakren ni kata jing long permanent resident
Kelaban eti station ni pa kala 40-40. Dikatakan dia ka jingdu nong pakraw ya jap dulu jongi bat ngila ya kendu UCM ngila kedau bahkan ni kan sawan ra ya ka jingbom sutelah. Barok ngitip beli nginelen bahkan clear resolution policy ka no siliang lupa. Ki perlu karo jongi ki don pralak tami don khala nai tang more 40%. What's the logic? Tapi pina tak dia ngila keren ba kan ni ke close hakane ke F hakane point F para tu jong kan point F di ben penbet bat na kalian jong u sembut menteri rang ba kula rangi ba unsa pet ya kan ni buat unsa keren bat UCM bat secretary kumdo bagian revisit ya kan kata ka assurance ke bangilayo nalor kata ngila kedaudi ya ki boy ki benta ki bodon haka resolution policy kawai ni ki benta ki bodon haka resolution policy kaban kata si kedai ya kumbah long menta kandai ya ketuka 0.71 terter kaboong baga resolution policy can apply ya kini ki government undertaking but ki government aided institution but kede belong 40 45 and 15 kejingkeli menta kalong ki kita ki government aided institution kuma fitin ki government aided institution bun di school but kidi ki government aided school bun kidi school balang ki school sinong ki school yang society lan di kirusman disebut tay lada ya ke school juga belum sterian let's say hamu karat ani hanu stun ni aslong kan 40% garu teachers recruitment kamlam lani ya ki school juga baptist church ha garu let's say kan 40% kasih recruitment ke katala keluar the with roster kan niru kan wan raji ya nomor kumba kalong menta kalong ba ka government kam dan bentai rem ya ke recruitment jong kinong kai hakini ki aided institution kila bende ki SSA kila bende ki deficit patent kila bende buat ki ad hoc kila bende ki college ni ki school kunjo ti lada kani ka roster mata kawan kan poi ba baro ki school ha garu and like post nang kasi baro ki school kasi per like post na garu ti kadi ru di kawai na ki jing ki ba na kani ka roster kan sami ya ki bang ila kedau ya menteri rang ba pula dong gi ya kani ru kin sa persyang penbek nang ba kan nombu jike sa garu hil ni sa kasih hil nama boleh ke sentiment ka di nomor kumboong khantam ki school ka ban recommend yo no kai ka di BKMC la di school balang di school sinong ro ti lada hab ban recommend no da ka 40 ti kanami hab ngimpong pat ba di ban wen ya ka reception nang ni ka di benton ka reservation hakini ru no boleh ke involve public money ke involve ya ketulok besi sarkar tangpa ngi siong bal kuno di ban long kampanye ti ke sate ke di ban don kampanye ti sani ru di ban kampanye ti kanang ba kan suit ya kata kar kontri kam ka ba lane baro sekata ti kini ki main point ki ba ni risk akbdi bat ka government but community ka government kan penbet ya kan ni nama ladangi penbet ya kan ka policy nalor ko bangin ada ong baklano siliang lupa sawai kan wan sa kan ni ka roster ko benta kan ni ka roster ngirit along bat kini ki policy ki ba don lupa mata kan sawan ra jing atu kata no blay kan no susu kata lajur sa kawai kalian bat kan ni kan sa kata ba ha kabadi pat ketua point F kebolong kampanye eti hagi district bol ngil ada bong bet ba kadi bendon bet 80% kasih jentia sani kasih jentia hil 80% kasih garu respective ki apply no apply respective juga population ke bangidam respective lagi day nam de ki permanent resident of district ni ngatrai kum gadak ka jing buram ki garu buat ki basak ni ai ki apply di SC nang makan ne kata ka 40 kin hari la dap hi kwa ban yat na palat dia kata tinggi la dap ong bag reservation policy kala anak silang lupa justification kumno khat lai lak tam bat upra lak tam un ka ju ha reservation policy da kan pej ha national reservation policy ki OBC ki kham yo bon na beli ki kham bon population SC ki kham yo bon ki kham bon population ST ngi yo tang 7.5 na beli duna population but ada pipuli ya ka reservation policy ka bala snana do atan masjid maklia kong ba ka jinga penbet 40 beti long based on population ti hat andrei hatu ko port ngi ka garo population ka pun na oble kadang di atan masjid ti ka garo population ha sam
wat haru mentaru ki jandan alak mo ti hendrai kum bakalong menta ti ka revision policy ti ka apply bitang ya tribal bahasa ameklia ti kata ka gap haka population ru kala sengai ti haka bedi bat katu ka government aided institution ru ngala da pong ba kala di badan bit ka flat 80 combine shani but flat 80% sha garohin kenang ba kan ne kata ka ngin ongno ta ka cordial relationship nri la da kamne kan ni di gawi ba sa panmi ya ka thama po ying no beli kan ni ka policy boros kata ka don tangpa nomor kamdon garsta kalong ni le nom no remta kami ha roster kan spell out kan nusit hanu kalak ti ni la dong ba haswa ban menteri kami ya roster but haswa ba kan ni ka jinglum jingken ya ta kabui mo kan kum roster kan out in the public domain but kan new recruitment kan start kini happen be pada pimpen be hagi government institution tu kan create problem hakini ki desi ru kan create problem nomor ka policy ka guarantee 40% kasi tika kenking don 40 ti 5 part kadi ada ST katur kalum jingken ke la kan don kata sebab tahu baru mo hakikat tu kan ikipus lu across ya ka 40 di kawai naki kategori kalau bandi order ST kaduna ka shift no shawai kan nomlong syu ka ju ti hendrai kalong ba roster ka jongi ba reservation policy jongi kam apply ya ka promotion kalong ba ada entry level tingin base ba ada entry level roster kalong kum ka register ka ban lum jinghen tangba kata ka jinglum jingkhen yong di ban sulum seniority kadi ban lum kat kum ga reservation policy kat kum ka entry ke kirum kirum as khasi ni kirum as garo ni kirum as ada ST dan ni as OBC dan ni as general genre kadi ban lum ba ada entry level pat kanum di pandai ha ka promotion kanum di pandai ha ka deposition but kata kan more or less kalau credential list tangba ka appear ka khambun jingit bun jenit bun jenak